Da. Stari moj! Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Evo mene sam penjem se na Sljeme. Odnosno na stazu, išao sam busom do tuda. Dugo me nije bilo. A ono, znate, to je to, posao, žena, djeca. Uglavnom idem sad odvoziti jedan brzi enduro. I popet ću se nazad gore jer čekam Jakova. On se penje od skroz dole do gore pa ćemo jedan rodeo okrenut. A do tad odvozit ću jedan enduro. Samo početak ono do penjanja opet. Tako da vidimo se na stazi. Daj, pišite u komentare šta mislite, jel bolje da ovak započinjemo video ili da odmah idemo ono straight na stazu bez ovih uvodnih gluposti. Tako da znamo. Ok, evo me kod staze, običan enduro ulaz. Koliko vidim, staza baš nije nešto očišćena. Sve bljuzga i lišće i sve. A meni gume nisu baš bog zna kaj. Tako da ono, sam Bog će me čuvat. Ok, spreman. Nisam vozio od ljeta, ali nema veze, idemo. Opa! Kočnice su mi katastrofa. Staza je još gora. Ovo ni ne znam šta je. To nisam vidio. Bljuzga, opa, da. Ali ništa, idemo. Rokamo dalje. Valjalo bi spuhat ovu stazu. Sad je to neki novi skok, navodno. Dobar. Ja tu zaboravio linije već. Jer sad lišće, ništa ne vidim. Neka nova linija tu. Hop. Bljuzga. Inače konda mi je isto malo otišla. Ja niš ne vidim, niti jedan korijen. Gdje je staza? Sjećam se dobrih dana kad sam tu jurio, nisam ni znao da ima korijenja. Sam prolazio. Ovo tu je već druga priča. Da. Idemo na ovaj kurac gdje ne vidim apsolutno ništa. Jebem u majku i lišće. Najgora stvar. Lišće ove gume. Ne znam kako sam još živ. Sam čekam da mi izbije neki korijen. Kao što je malo prije. Ja tu apsolutno ništa, neću tu skakat, inače skačem preko... Dobro, može se. Ništa, to je to, ja tu idem lijevo nazad gore. Čekam Jakova. Pa ćemo rodeo okrenut. Na rodeo nema toliko korijenja i tih gluposti. Jer ovo je fakat užas. Ajde, čao. Evo, Jakova stigo je na XC u svom enduro, je tek u procesu slaganja. Ako neko hoće kupiti stari... Imamo onaj stari, znate sa onih starih videa, Canyon, on je njegov. Ako neko hoće kupiti, javite mu se na Jako Svilokos na Instagramu u DM za upit cijene. Sad idemo rodeo odernut, nećemo nešto previše žuriti jer ste vidjeli kakva je staza na enduru, probat ne poginuti ništa. Ajde, džaraj. Lišće je
izbijaju korijenčići. Ovo je živo, nije. Skokić mali. Op, ne vidim ništa. Ok, tu nema toliko lišća. Ok, opet lišće. Ajmo! Hop! Hopa! Borovi! Hopa! Sram bez glava više ni ne može. Oko na ove linije izgleda. Ajmo. Sad je rupa, više se nema gdje odraziti. Ajde! Opa! Ludi jaki! Ajde, sad se zajurimo. Gledaj, korenka izbija. Op. Vjetar u očima. Sad ono kamenje koje nećemo vidjeti od lišća. Ovaj dio razjeban. Ovaj dio razjeban. A tu više nema ni onog drvenog mostića, da ga tako nazovem. Kako mi drifta stražnja. Nema gripa uopće. Može. Da, tu treba pripaziti jer se ništa ne vidi. Treba pogledati točno između korijenja. Ujebote, kakve lajne ja to imam.
Ne vrem stat. Malo freerida. Tamo unutarnja, opa bok. K'o Mustanga vozim jebote. To treba preživjeti, da. Ajde, cepaj Miško. Idem ja gornjom linijom. Jevo te ledar. Ovo je bilo nice. Sa ovakvom, opa, kako me proklizao. Ovo nije normalno. Znači ne mogu skrenuti u zavoj bez da... Majke mi, ko da sam na klizanje otišao. Tako se osjećam. Ali tek najgore slijedi nakon penjanja. Opa. Jako ima XC bike, gume su mu izlizane. Nisu meni niš bolje, pa neću ono ići. Jebate, kako će se biti? Bok. Opa. Lagano. Gledaj ga, ljepotan. A znaš šta? A? Da sam sa Kenjanom tu ne bi mi bilo sve jedno. Briješ? Da. Ja mislim da može. Aj. Ne mrem stat. Vip. Fini. Nema hojiza da me snimi. Bacam rime. Zovu me Vanimi. Koji mi je kurac? Ajde. Koliko tuda nisam išao. Ajde. Stajli. Op. Pula sam lajnu, nikad nisam išao. Baš gro. A nije da nešto vidim. Da znam šta pogađam. Deri, ajde. Kamen u facu. Pazimo preko mostića, opa! Jer je sklisko. Sad je ovo tehnika na maks. I ciljanje lajni naravno. Idemo. Da, sjebana. Gađaj unutarnju, Stari moj! Jebio, morao sam zakočiti da ga ne pokupim. Idemo na mali dropić. Tog se osjećam. Kako ga bacam ko benga po snijegu.
Opa. I sad najgori dio penjanja. Malo opasno jer tamo može, tamo je ona litica kao mala, a mi smo sa lišćem. Ćemo gore? Lagano. To je to. Ništa, to je to. Hvala što ste gledali klip. Sad će, nadam se, biti češće klipovi, zabavniji. Evo, jedan manual za kraj.